Kanik ke All India Radio Shillong ke kubor ban puli de ibadah hon ramdi. Kimat bakong sanjong ke kubor mentak stem. Sya ketenat ling sun kari ki ling sun ban kit brio prapusan na kashispa Henry kijing perking bat ke COVID-19 kindang peteng. Mentak kesnian yatai menteri ketenat ki kamyele kai bat ki menteri jong ki jella na kebenta ban penkiu ki kamyele kai hakari. Bat yatu menteri rang ba ke jella kondat ki sang ma baki riulum kindon kam ban Kimdon kam ban syaot kajana ne ka tax deduction at source ya kajing tep pisa bat kasut haki bank. Shwabangin poish ki kubor kani kalong jing pen bina badon kam. Namar kajing peteng kajing sapriang kajing pang COVID-19 ni kentui kinong sngap jongi bikin ken sting bat shimya baro kilat jing yada. Baro kitu ki bala tam sau pusan snem ki bala dep ai ketika beningkong ki de ben ai se ketika ka baar hakapor balabu. Yada yala de bet ya ki we de ka babut ikini kilai tili ki kendon. Dengi kajing dak khamut bat shintur penya jangai iwe na iwe le ko yakikti bat kadur khaman. Na kabenta kajing tep bat jing pitha bayade bat kajing pang COVID-19 pila ban puan hau national helpline number not iwe ar like nda hinyo pra not sa hundre bat iwe not new san. Lanye hau helpline kajala Meghalaya kata hau number iwe not pra bat iwe not new not. Bat mentang ini paish ki kubor babnya. Katanat ki kam ling sun kari kalasya ya ki ling sun da prapusan na kashispa ka jingkit ikinong led nong wan. Katanat kalapan kalay ka hukum ka balapin mi hakakat arterik menta ubanay hakabaga jingsya bankit ikinong led nong wan lapan kiyo no nakanyo pu 0.1% siya ka prapusan persen. Kala ongro balasyum ya kanikaray hadin ka jingkmi banya ka jinglong jingman baminta jong ki ling sun ki batray kam hapo kari bat ka jingdawa jong kinong led nong wan da ki ling sun. Katanat ki kam ling sun kala ong bakini ki jingpen kala kentri kam nadu katarik balapen mi ya ka hukum tat hadu depen benada kumboi pan bat baro ki jingper king bayre ba ka jingpang COVID-19 kindang yai peteng. Menteri Katanat Youth Affairs and Sports ka Sarkar Pedeng Anurag Singh Thakur unsaya keren ling ba ka kor internet bat ki Menteri Katanat Sports jong ki jilla bat Union Territory ka nakaleng kari mentakasngi banyakren halor ka jingken tiu ki kamyele kai sports hapo kari. Hakani ka jinga keren undan bentalang ru Menteri Kena Katanat Youth Affairs and Sports ka Sarkar Pedeng Unitesh Unisit Pramanik. Hakani ka jinga lang utakur sayatai sani bha halor ka jingpen roy ki kamyele kai sports bat batha aru sya ki jilla bakin no sinyang pura na kabenda kinong job kari hakalaway. Ringkat bat baro ki jing shimkya ban penjanai bakentup ya ki jing paka ka jing ai jing hikai ki tiar bat ki jakaya le kai ki jing ai jing sumar bat ki wei. Kajing itu ane lap kloy ki kena ki badan sab leng ba ki jing yakop ha ki jing le kai sports kumju ru ha ki jaka pulih ki jilla bat ki Union Territory ha ki kerdan jong ki block bat ki district kandong kawai na ki mat banyakren ha kani ka jing yalang. Katanat Commerce and Industry ka Sarkar Pedeng kan sa penlong ka jing rakhi basita yaw lenter jong ka azadi ka Amrit Mahotsav na do mentakasngi. Lapan kre ya kani ka jing rakhi ka lengkari da ka jing pen paw ka Atma Nirbhar Bharat ka jing pen ka India kum ka Rising Economy Force bat ki Green Swatch SEZ. An pendet jing bodro ha ka Vandia Sapta da ka jing penlong ka jing yalang ki banyakren halor ki mar na ki jakarep syaki wai pat kiri bat ki limpung jong ki nong khai. Kavanijia Utsav kan kentup ya baro news pa live kundai tuli ki district Hakari. Ka Invest India kan sa penlong ru ya ka Virtual Investor Summit hakathan siya tayo lamingi. Sanmut kibriyo ki laklat na ka COVID-19 ha Meghalaya haki arpsaw kan tabaladem bat ka jingdan kibriyo ki balaklat na kani ka jingpang haka jala baro menta kilong siya lais pa nyup kundai ngun. Katanat ka kwat kaya ka jala kala pentip leng baga kerwo bagi dan shispa andre puprangut ki balaya bit thamai ka COVID-19 hanin kasngi bat menta ka jingdan jong baro ki badangdan ka jingpang ha ka jala ki long shiaja praspa khandai puwengun ha ka wei pat kalyang ki dan ro shispa sa puprangut ki balakot no ka balakentiu ka jingdan ki bre ki balakot na ka COVID-19 ha Meghalaya shiki nyopundri hajar arspa arpulaingun. Kani ka kubor kawan chapi na ka All India Radio Shillong. Menteri rang ba ka jilla Meghalaya ukonrat ki sangma ula ong bakan amdan ka jingsha ot ka jana tax deduction at source ne TDS ha ka jing tap pisa bat ka sud jong kinong shnong riulum ne ki scheduled tribe. Ula ong ka jing pelat na kani ka kajana kan ajing mentoy kinong shnong ka jilla bakan top ya ki prapun rio na ka shispa kinong shnong ha ka jilla ki badai ki scheduled tribe.
Haka jing thok ling ba ka Twitter, Menteri Rang ba ula ong ba ki jing persyang jong ke sorkar jela banitri lang bat ke sorkar pedeng halor ke khajana tax deduction at source, haka jing tep pisa bat ke sun, kalawan ra ke jing mi ki basaiso. Menteri Bakmi Ketenat Arts and Culture ke jela ubasan bor Shulai ula kerpa cho Menteri Ketenat ki Kambari Dr. S.G. Shankar na kebenta ke jingbo ika jakasa ken mayu utirat sing haka pelau jong ke Cultural Center jong ke Indian High Commission haka nang ba Dhaka ha Bangladesh. Haka shiti cho Ketenat ki Kambari ubasan bor Shulai ula panjul halor ke jingdan kam bandan ke jingya kaliang jingtim haka culture bad ban penlong ru ya ke jingya pelio jingmut jong ki kena puli bat ki start wat benya hapring ke jela Meghalaya bat kari Bangladesh. Ula omru badai ban penstori ki kam jongok kai perthei ki than khaput hapring ke Meghalaya bat Bangladesh. Commissioner bat Secretary jong Ketenat Arts and Culture ba Frederick R. Kharkongor dangshen ula pentip halor ke jingpan jingkersan ke sorkar jela na Ketenat ki Kambari banbu ya kejakasa ken mau yu tirat sing haka Cultural Center jong ke Indian High Commission haka nang ba Dhaka. Menteri ke Sorkar Pedeng beripet ya Ketenat Labour and Environment Bhupendra Yadav ula penkut ya ke jinglet jengok jeng u ke ba Arsni syaka jela Manipur. Yadav ringkat Menteri kena operatima bhomik ubapet ya ka Tenat Social Empowerment kilalit jengok ika Sri Sri Govindaji Temple lembat ki he ka BJP Hashwa Bandit Pasha New Delhi. Uyadaf ulalit jengok ika yeng basa ki kena impal bat ulasa mi ki jingbam tiang shi ki kena. Uyadaf ubadipet ya ka Manipur na kabenta ka election ha Manipur ka Bansa Long House number 1 ulay kendo ikinungkit kam ka BJP ha Manipur bat esyem benta ha ka jingyalang ka BJP Core Committee ha ka balaya tayru ya ka jingpen kre na kabenta ka election siya ka yung dorbar tawaan ka jela. Deputy Commissioner ke Southwest Garo Hills District Rama Krishna Chituri ringkat bat kinong tre jong ke Beta Singh War Room kila isnok tilang bat kinong kema ki Secretary VEC ki CH bat ki SHG lem bat ki wei ki seng ha kisnong mandet che kisnong ge bakentat ban shim ya ketika ki baha papo ke Beta Singh CNRD Blong bendun sya ya ki halor ke jingdan kam ke jing ITK ya da COVID-19 bat kumju bakin yethu ikidaw jong ke jingkentat jong ki ban shim ya ketika. Uchituri ula kentui ki pat ba bakin weng bat pendo iki jing sengu syap ting jong ki Henry bakin wan syakmat ban syam ya ketika kenang ban penti kenai ka jing peli ki yau ki hat haka district kumbalong menshwa. Deputy Commissioner ula ongru balada ka district kaladep shispa na ka shispa ka jing atika kin amben syu ka jing khangdam bat ansya na ban peli baro ki yau ki hat. Ka State Bank of India SBI ketemu ban penbun syushu iki jakabu iki kor ATM haki babun ki benta jong karilom garo. Ya kanila pentip da original manager ka State Bank of India Tura Dharma Ngada Banai haka jingple ka jakabu iki kor ATM ha jengjal men haka singisat jan. Ladap ban plero ya ka jakabu ATM batamai ke badan haka surok ba Tura William Nagar Guwahati bat kawai pat ke badan hasinda bat ke SBI jengjal branch. Yakini ki jakabu kor ATM la play da ka BDO ka Ram ka Shelly Momin. Haba ajing kren ha ka tege jingalang original manager ka SBI ula pentip ru ba ka SBI kadang temu ban bu syu khambun ki jaka sei pisa nek ATM ha ki babun ki jaka khanang ban penjan mat pensuk ikipet ba ka than ha ka liang ka kam ken show pisa. Bat asyaban penkut ya ka kubor sa sisin kimat bakongsan. Sya Ketenat lingsun keri ki lingsun bankit beriu prapusan na kasispa Henry jing perking bat ka COVID-19 kindang peteng. Menta kasni nyata Menteri Ketenat ki kamele kai bat ki Menteri jong ki jela na kabenta ban penki ki kamele kai hakari bat yathu Menteri rang ba ka jela konrat ki sama bakiri lom kinum dan kam ban sya ot khajna lani tax deduction at source ya ka jing tap pisa bat ka sud haki bank. Mentang la poy sya ka bakut jong ka kubor ka bawan syapi na ka All India Radio Shalom.